میلیسیاتên tundrawiyên ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin de talan, dizî û zordestiyê de berdewam in û herî dawî jî çekdarên wan milîsiyatan bi darê zorê dest danîne ser berhemên jimareyek zeviyên hinaran û xaniyekî. Çalakvanên bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku çekdarên Grûpa Ehrarê Şam li gundê Gurzêlê yê navçeya Şêrawe jimareyek zeviyên hinaran yên welatiyên Kurd desteserkirine û dixwazin berhemê hinaran bidizin. هەروەها چالاکوانان تەکەسکردن و چەکدارێکی بناوی ئەبوشەبانیە سەر بێ گروپە ئەحرار شام و دەست دانیە سەر بەرهەمێن 2000 دارên هەناران و چنینە و ژەخۆرە لێ بازارێ دفرۆشێ. چالاکوانên bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê de nezanîn ku lê gundê Kokanê yê navçeya Mabata çekdarên milîsiyatên ku li Efrînê dimînin welatiyê binavê Cemîl Umer ji xaniyê wî bi darê zorê û bi behaneya ew bi tena xwe di maleka mezin de rûniştiye derxistin û malbateka ereb li şûna wî bicî kirin. چالاکوانان ئەشکەرە کرد و جیرانێکی جەمیل عومەر هەوڵدایە دەستێوەردانێ بکێ و وڵاتیە گوندێ خۆشێ وێ هەڵوێستێ دەرخێ و بە هەڤرە لە هەمبەر چەکداران ڕاوەستن لێوان چەکداران ئەو بریندار کردن. بەریان هەژی ڕەوانگەها سووریا مافێن مرۆڤان دێ راپۆرتەکە خۆدا دەستنیشان کرد و پشتی دەربدەریە بێتر ژێ 300,000 وڵاتیên Kurdî Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdariyên li Efrînê dimînin destdanîne ser 75 li 100 jê berhemên demsala zeytûnan û berhemê demsalê ji xwe re difroşin.